L-eks segretarju ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Clyde Pooley tilef vot fil-laqgħa tal-Eżekuttiv Nazzjonalista ta' tlieta li għadda. Sorsi fil-laqgħa tal-Eżekuttiv qalu lil One News li l-kap Nazzjonalista Adrian Delija ippropona li Clyde Pooley jibqa' segretarju ġenerali sakemm titlesta riforma li qiegħed iwettaq Lewis Gallia. Iżda l-membri tal-Eżekuttiv ivvotaw kontra din il-proposta. L-istess sorsi qalu li 56 membru tal-Eżekuttiv ivvotaw kontra, 11 astjenew u 6 membri biss ivvotaw favur Pooley. Ma li tħabbar dan il-vot b'saħħtu kontra Pooley qam id-deputat Carola Kulina u fisem il-fazzjoni tal-ex kap Simon Busuttil ippropona lil Francis Zamid Demek biex ikun hu li jinħatar segretarju ġenerali interim. L-istess sorsi qalu li din il-mossa ġiet miftehma waqt il-laqa konfoffa li saret is-sibt wara nofsinhar fid-dar ta' Lewis Gallia li għaliha kienu preżenti Carola Kulina, Elix Perici Kalaxxone u Mark Antony Sammut. Il-fazzjoni Busuttil qed targumenta li dan kien vot b'saħħtu kontra Adrian Delija għax l-Eżekuttiv ma rridx lil Clyde Pooley li kien ħobża u sikkina wara Adrian Delija. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.